Perlok saya sin ai ko blay pi shakan ka channel janga UMTNGAM CATHOLIc. Kebanakong nga ai ko blay gitu ki subscriber mo ki balaju kersian nga ya kapor ban pe ki video janga ngamdan ban ai pi ban ngamdan hiru ban siu kliang ye ki jingle bha jung pi te nga ai kan ki jing ko blay ki pokir yang ye pi to blay udang kerku kerdo ye pi ban pindang i imsuk imsan bat pindang yo kamen ka pokir ka pakya te perlok akan kapor nga ai ko blay ye pi mo nga kwa ban pin ye pi ya ka video ya Kumno bangin edit ya ki video da kinemaster lane da Powerdirector kumtahi ngapi pi ya kan ka video tong nyapi adu bukut tong kan ka video kanang ba pitip Kumno ban edit video da kinemaster kumtahi kubul tong nyapi ya kan ka video